Таатта улуғын өксікілі өліксаятынан жоқсоғын ұртыс колата, Россия президентінің гранын ылан, тығын ұстата олықтоқтық бәлемненен, өксікілі өліксей сайын кәлейті айымнетігір олығыран сұрулы бұд проекттарын олыққа келлерен, бәсейін маңнайғы күннерігер ара сомық оғылырын, жонун түмер, жоғын түйілгені төріттәтілер. Жоқсоғын сире бүкіннерге үгіз кейі кепсиянигер кепсенне, әлбе хомук саңатынан ақтылынна. Бу жоро терехенге аанахар күн өксүкүлээх скибериттен сағланна. Жохун жонноох сергелээх жоқсоған сире уота ылжыттарын көречой бут күннээх, сайоқсыр тыаллаах, ыпырас қалланнаах көрісті. Бұрайек исқоғынығар олығыран бүкін сақасата бұлын көрдірер, өріяғар умсугутар, түйілігеға бәлемненер түйімәқтәртен тейілінне. Ғылжыттары қасты қайысқанан әтілейнен тутан қабан көрер, бәйеніңі ағырдан белер қамсағынларға күттістылар. Сақа балықтыр нематын көрдірер тұғыттан оғылыру, көміз қатырықтағынан қатағалы маңылыр боробыл көлігелжен күн инніне үтілі бүт илімнері көрдірділер. Күйек боллықтойын әміз соботуттан матарбаққа бұда сырыға қото берісті. Үсілі бүтантан бұл бірілі көддебет, хүлбетті вара. Бұқадлаттен білігіз? Бұл білейін бұлағына ұсталыға мастер-класска өтемін. Сорық ғылжыттар сақа аға үйелі утаға қайдық оңығыларын сеңерділер. Жоқсоған далбар қотуттара үйерені, кымығы, бұрпағы, кепси көрдірен туран сон нотута бұққуян, ұтыян, чақчы да ис сүрәқтереттен сеңерен көрі одулу турбут ғылжыттарын күнділәтілер. У нас здесь тоже такие молочные напитки, которые похожи. У нас вот основа осталась, а я вот заметил, якутские напитки более усовершенствованные. Оғылуын улақанның бұқа бары сылғыны минер түйімәқтен туықтағыр да жоллоннулар. Айылғаға көңілге түйерем тұяқтағы қамтары ұратытын әт бәлерінен беллілер. Аңырда сыбы түген тааттаға яммыт бір бастың өйді біле болла ден саналарын үлләнділер. Оттон доғырдығы рухуйгары бәтін омығын сұруғын түйер бет кере емік, қа инхи, истин көрсүйттен, жоқсоғыннар ұты сүрдігер түйерен ұлан манылы сылжалларығар ихирақтик мақтанар. Я ощутила всю доброту, очень теплый прием. Все люди, доброжелательны, все улыбаются, все рады нам. И мы, соответственно, очень рады этому. Приехала в Якутск, значит, по зову сердца, так сказать, по романтике в 1967 году. И думала, где-то года 2-3 поживу и улечу в другую страну или куда-нибудь. Ну все, засосало меня здесь. И теперь не могу жить без якутских морозов, туманов. Tahta, talı, konular, süvekkenen, simemmet, doydutugar kelen, uçaklar kelen, yürü kadar olurdan, mümkün erken ha, yolla oluğu, yürüler, kötüler, süvek, kendi bağırabilir. Öksüyor, bu yıl, bu ili gerden, at, inerildiğinde, gidebildiğine daha, uçakları köyce sirdiyiz. Uçaklar eten durar bu. Yürüdük ki seni etten ordu içügeyi bilbekindi. Küçük dağına, kihi yürüdağına kırısı bay bolar. Onun kurutun yürü köte, yollahtı kullandılar dur. Bu canın serken bu kadar. Şimdi bakın en var olanın ortada yürü koyunun eteğine o ortada doğru bitirer. Büyük yaman köyler oğulun bütün içine karakının köyünü tercihen gözleren attan Allah salamatından Allah'ından anak tutturur. Aha, sırfa, bettakların ışıkkın, antakların külmazlar. Sağlı gülü
kırdık ayılardan gördüm algıstığın ana takıyan boğukluğun. Я сын Петра Егоровича Кулаковского. Отец всю жизнь работал в медицине. Он был заместителем министра здравоохранения с 30-х по 60-е годы. Я после окончания института поработал в Казахстане, потом вернулся на родину. Вот. Здесь работал в Академии наук, защитился, кандидат экономических наук, профессор. Существуют некоторые предпосылки все-таки начать изучение этого села. Вот, я хочу этим как раз вместе со школьниками заняться, вот, определить место жительства моего деда Петра Ванифатьевича Слепцова. Sarsar derdi günü körüstübüt, günü uruy dağıtıbıt, aykallatıbıt, algıs begotun ettibit. Onunca algıstan küste oktağılıbıt, bugünce ıhak arıllığı boğula turar. Süs bir hençeki hebelemlenir diyen bastıkıtın hep bittere. Kütüm süte var takıttar. Tüet biyaz kolektif. Barkıttallar. Ki etergidlis kırıkını tuaran bu zaman sayımıtın köster sağma bir yürülük bırakıp bu bolar. Oskola bu projenin ülete daha barı tetimnektik, barı bir ki kurduk üleleti bit. Men çinçerim temata kolkoske bölügüç tabısılara diyen bolar. Onda men beha bu üleben kümüskaybitim. Onda bu kolkoskay ekskuralı sesistörden bez übrede aslıgar anammet kolkoskay ağları den respublikadağı naучно практический konferensiyaga kılan çıpçalar dügat ılbıtım. Men bolağanın bu tahtirigar hanga bastıgıdan kenen turabın bəyəm naha hübülatı mayılgatın odu suratı bülütten işe bağayı can hareketimi işe bağatı körüstüler. Bihigi manna kıya bastıgıbıtın hıçabıt olus den yördübüt ınırık elbağ narod gelbit naşu tangastaktar barta şu bagay John Serge bihigi hero ünku bütün ünkuluk büt harabot budun. Этот праздник мы никогда не видели, он у нас первый раз. Мы рады, что мы сюда поехали, у нас есть возможность полюбоваться на Татинскую землю, в поселок Боробу. Своей земле, к своей природе.
понравилась здесь еда. Мне понравилось кумыс, я пробовала его, и он очень вкусный. Мне здесь все понравилось, хороший. Увы, я не встречала солнце, а так хотелось, но потому что я уснула. Кумыс очень вкусный. Здесь очень классно. На балке был. Bu araç omuk gelen durallarından daha yürübet, bu yapıp kimlere göre kihinden yürür. Onunla bu daha çok doğum teriyen ereketten bilgin hastına bu. Salay basım öğrenler stipendi tutar bu. Bu yıl dağına gelen bu futbol kız şehirlere gelen tutar buldum. Onunca bu var yakın ben oğullarıma Sitihilya höyreği gelin dağını öyle stipendiyana bulundurmakta desel bak nagradaları ültü attırılanların bağırımete ona uskola kolektivi kaptoğ tehitten kalan eder olmaktan bakıva. Hılayım anda kalavet urutiyem tırnağır bana ediyem Klara Trifonovna stipendiya olaqtağıtlara Ivan Elisevich Anyula olmantuğundan bu yıl 17 subuk bolar. İkir yıl berbedak bit. Bu yıl Матвеев Саша ден волулла. Он хотя то человек нам доставляет удовольствие вручать стипендию выпускникам. Она хел тухтывет планывет, эдием сеннерен агалары кынар быхлак. Мен ике кыспын агалым. Же bu kurduk öksüküle olöksöйтөрөбүтэ сүүс йордан 5 сылынан кини атын сүгер жоксогон ортос колотун түмсүүлэх күүһүнен бүтүн нехилик турунуутунан огоган аммыт бастагы хыак сүргени көтөгө үйрүнү үксете ыллан арас омугу сомоголото ыхыах уруюн үрдетте.